पाउसेदे इंफम ओइबा मर ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरी। इंडिया की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू नवंबर की अहम चौल मणिपुर लाकदौरे। सिविल सेक्रेटरिएट नवंबर की अहम चौल लोइसिनद्रबदी वरौगनु चीफ मिनिस्टर। इंडिया की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू नवंबर अहम चौल इम्फाल लाकदौरे। मांगना लाप सिविल सेक्रेटरिएट एम्यूजमेंट पार्क ओलंपियन पार्क चिंब मसक तौब प्रोजेक्ट खरा संगाहनिंगी अहम चीफ मिनिस्टर लेंगा की मरी लेनब ऑफिसर खंगनग्रे। द्रौपदी मुर्मू लेबाक की प्रेसिडेंट मणिपुर लाप अहम खोंचत मंत्री पुखरी सागलीब सिविल सेक्रेटरिएट संगाफ नंगनब सूरीब थबक नवंबर अहम चौल फाउब की लोइसनब सिविल सेक्रेटरिएट साब की थबक तौरीब एमएस अवंतिका की मकोक थोंप ऑफिसर अगनब पाउता पीगे। करीगुम थबक नवंबर अहम चौल इंडिया की प्रेसिडेंट लाकदौरीब संगाफ नंगदब तारबदी आइबो वरौगनु अहम चीफ मिनिस्टर मरी लेनब कंपनी की ऑफिसर सेक्शन वा थमग्रे। चीफ मिनिस्टर एन बीरेन लुसिंगदुना चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश कुमार एडिशनल चीफ सेक्रेटरी भी भुमरुत मांग जाउना चटकिबा तोंगान तोंगान प्रोजेक्ट सिंग यंगसिन खोंचत चीफ मिनिस्टर वाफम असी अवंतिका कंपनी के ऑफिसर खांगलमखिबने। चीफ मिनिस्टर की खोंचत अदुदा थमैवन चैराउ सिंग अमसुंग हांगांग की मार्चिंग पोलो कॉम्प्लेक्स मनाक्ता साबा ओपन जिम अनि संगातुना मियामदा खुसिनाके। लोइना हांगांग मार्चिंग पोलो कॉम्प्लेक्स सागलिबा पोलो सानरोई की मिथम मंत्री पुखरीता सागलिबा मणिपुर पुलिस हेडक्वार्टर अमसुंग सिविल सेक्रेटरिएट की फिफम हाथेंगने यंगसिनके। चीफ मिनिस्टर नगसी संगाखिबा मार्चिंग पोलो कॉम्प्लेक्स मना की ओपन जिम की मफम अदु नुंगलेंगोय चैखारगा लेरंब उबदा मधु निंथिन लोइसिनरेबा करिगिनो हाइन मरी लेनबा सिंधांके मधु फजन मफम चाना लोइसिननबा सुखांगनके। थांगमैवन चैराउ सिंग सागलिबा ओपन जिम संगाबगी थौरमदा सरुक याखिबा चीफ मिनिस्टर अमसुंग थांगमैवन एसी की एमएलए खुमक्सम जॉय किशन की मफमदा लमदम अदुगी मियामना मफम अदुदा सिक्योरिटी की पोस्ट अमा हांगदोक्तुना ngaksing senbidena wafam sing pugatke। वफम चीफ मिनिस्टर असिगुम जिम मियाम की ओइबन मसिबो ngaksनबगी थबक असे मियामना तौगदबनी मसिदा करी की सिक्योरिटी की मथौ ताबगे हंगे। चीफ मिनिस्टर की वफम अदुदा मफम अदुगी क्लब के मियोइसिन नबिदांग की मतमदा सिंगी तोहन तोहन ब नापोम सिंदगी मायका बचिंजाक चाबा मियोइसिना नारोंदा काखलकलगा पोसै हुरानबगी थबक ततना चथबना मफम असिदा सिक्योरिटी थमदुना अहिंग नोंथेल नाइदना सेनहानिंगी हाइके। वफम अदु तारब मतुंगदा चीफ मिनिस्टर ऑफन जिम निंथिन यंगसिनब नमिदांगी मतमदा पोसै हुरान सेंथि तौब थिंगनब अकाय तोय थोगनदनबगीदमक सिक्योरिटी की मियोइसिंग मफम अदुदा थमनदब एसपी इम्फाल वेस्ट पाउताक पीगे। चीफ मिनिस्टर मार्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स सागलिबा पोलो सानरोई की मितम यंगसिनगिबा अदुदा मफम अदुदा सागलिबा मितम अदुदा पोलो के वरीसिंग मसा खाइना फंगदोक्तुना मियामदा मसिगी मरमदा हेना कुमना खंगनदब थबक लौकचे। नागालमरोमदा चीफ मिनिस्टर चेन्नईदा चटकिद्रे। मणिपुर वेस्ट बेंगल की गवर्नर ला गणेशन चेन्नई की एमजीएम हॉस्पिटल लेकनदुना लेरिबा असिदा अनाबा हंगनबगीदमक चीफ मिनिस्टर नोंथोम बेरेन ngasi चेन्नईदा चटकनी तौरमलबा मतुंगदा खोंचद दु कैंसिल तौग्रे। बाउसेसिना पंगबा पाउनाई चीफ मिनिस्टर की ऑफिसर की ओइबा थाथोपा यादबा असिनबा थबक थौरम क्या लेबना मरम ओरगा माकी चेन्नई खोंचद दु कैंसिल तौकिबने हाइगे। मखा तारकवा अतोप पाउदा लीगर की ड्राफ्ट पॉलिसी मथेबोंग अमता याउदे कादा व्हाइट पेपर फुथोक्ट्रिबा फाउबा लेंगा वरी सानरोय। स्टेट असिदगी लीगर प्रोहिबिशन लाथोकिबा लोइनना मदुगा मरी लेनब ड्राफ्ट पॉलिसी अमंगासी पाउसेसिंग फोंगनरलिबा असि मथेबोंग याउदबा आवरपना थनबा पॉलिसी अमने। लेखाना लीगलाइजेशन की व्हाइट पेपर अमा पुथोक्ट्रिबा फाउबा वरी सानाखिरोय मखातना खोंजंग सिंग लेपना संगसिनखिगनी हना कादागे जनरल सेक्रेटरी गे चंद्रा मंगाना फोंगदोख्रे। बाउमी खरा अखनन उनवा अमदा गे चंद्राना मखातना हाय यू लीगलाइजेशन तौबगी मतंगदा ममंगदा चीफ मिनिस्टर जाउना लेगा कसिगी एमएलए मिनिस्टर सिंगना थमकिबो वफम के अदो ड्राफ्ट पॉलिसी असिदा ममी ताब उदे हारिबा पॉलिसी असिस्टेंट लेगा की माइकैदगी ऑफिशियल ओइना थादोरकपा मक्तिन थेंगनाद्रे। अदुबो पाउसिसिंग द फोंगरलिबा असिदादी ड्राफ्ट पॉलिसी असि लेगा की सोर्सिंग दगी थादोनरकपा ओइगनी हाइबा खंगबगामे। पॉलिसी असिदा यू थकपा अमदी जोनबा कंट्रोल तौनदबगी वफम भरीमक जुमना अमता यावबा थेंगनादे। मसिदा सुनतना यू थकपना मरम ओइदना खुनाई असिदा ओइरकलिबा सोशल इशू कया असिबो लाक्सनदबगी मतंगसु अमता पंदे लोइनना यू लीगलाइजेशन तौबा असिना स्टेट लेंगा तलुपा क्रोर सरुक सही की रेवेन्यू ओइना करकनी हारिबा सेगे मलिक सुंबो वफमसु थेंगनादे। यामना मरुओइना मणिपुरदा सुंबा यूसिंग असि मपानदा थादोकनी हारगा मदुगी रो मटेरियल सिंग अदुदी कदाइदगी लाकदोइबनो हाबसु पंदे। स्टेट असिगी ओइनादी सिंगी सेंगी आवटपा लैबा मरमदा लमदा मसिदा खुंदाजरिबा मियोइसिंग फाउबा चाबा कोनजदबदगी मपाल लाइबक्तगी चेंग लैरगा सिनरिबनी असिगुंबा फिबम असदा यु सुंगनबगी तमक यामलाब चेंग खाइदोखिबा हाइबसे लमदम असिगी ओइना मांगजाबने। मरम असिन मखा ताब करी खोंचन संगसिन
खीगदगी हाइबकादा अमति पसिगा चटमेनरिबा लोपसिंगा कुपना खनरगा लेपकने यू लीगलाइजेशन तौबगी मतंग असिदा लेगाना सोशल कल्चरल हेल्थ अमसुंग इकोनॉमिक इशूसिंग थेगननबा अमदे मदुगी अफफतसिंग कुपना नैनबा वाइट पेपर अमा पोथोक्ट्रिबा फावबा कादान लेगा कोरी सानागी रोय मखाताना हनपलेतना खोंजंग तंगसिन केगनी आना फोंगदोके सलाई डिपोजिटर जेसी ना स्मार्ट सोसाइटी लाना लमजिंग नबा होनरे एसोसिएशन क्लेम फॉर्म सबमिट तौदुना टोकन फाइदुन लेरिबा स्मार्ट की मेंबर सिंग मथंग मथंग कौदुना मखोय मखोयगी सेल पिथोक्तबा तारगदी स्मार्ट सोसाइटी की मेउक्ता अकनबा मियंग चंगलकनबा मतम पुंबदा सेम सादुन लेरे हना स्मार्ट मेंबर वेलफेयर एसोसिएशन की चेरोल अमना वमांग यालकले चेरोल असना स्मार्ट सोसाइटी की एग्जीक्यूटिव सिंगना 24 वर्किंग मंथ्स की मनुंगदा ऑर्गेनाइजेशन की एसेना चिंगबा योलगा सेल सांदोक पेरिबा मेंबर सिंग सेंट्रल सिंग पिथोकपा हौननबा मदि ऑर्गेनाइजेशन बुसु हिंगलकनबा होनरिंगै चरगसिदा वहेंगबम जॉय कुमार चेयरमैन जेएसी फॉर सलाई डिपोजिटर न तांग सेप्टेम्बर 15 द प्रेस कॉन्फ्रेंस तौतुना स्मार्ट सोसाइटी की मेंबर सिंग दा लाना लमजिंग बिरे स्मार्ट सोसाइटी न अहेड अपन किया लैरोबा मतुंग द नौना हिंगनबा होनरिबा वहेंगबम जॉय कुमार न हंजिन हंजिन खोय महम द चैना थिनबगुम थिलिबा सि मेंबर अखोय मयामगी लाबक थीबने डब्ल्यू जॉय कुमार हादिबा मियो एसि स्मार्ट सोसाइटी की मेंबर अमा नदबदनतना कोर कमिटी ऑफ स्मार्ट प्रमोटर गसु हिरम अमदद मरी लेनदे डब्ल्यू जॉय कुमार हरबा मियो एसि जेएसी फोर सलाई डिपोजिटर की चेयरमैन ओइबने जेएसी फोर सलाई डिपोजिटर की मिंगदा महाकमदी महाकी लोइनरपसिना रिलीफ किने हाइदने स्मार्ट सोसाइटी सलाई ग्रुप ऑफ कंपनी दगी यामलाबा सेनफम बुसु लौख्रबा मेजंगने आरिबा सेनफम सिंगी डिटेल खंगबिनिंगलबदी स्मार्ट सोसाइटी की एग्जीक्यूटिव दगी खंगबिबा यागने आइकोने मेंबर सिंग पैसा सिंग असी स्मार्ट सोसाइटी की एग्जीक्यूटिव सिंग पिथोकनी अदुना थाजबा पिबिरिबा सिदा करिगुंबा पैसा सिंग असी फंगदबा अमदी थेंगथनबा तारगदि मसी पुनबगा सिगी रेस्पोंसिबिलिटी वहेंगबम जॉय कुमार पुबा ngambigadoriब्रा हाइना हांगले थेंगखन केर खना नैनरबा मतुंग सिस्टम अमगी मकादा फेस 9 मेंबर सिंग सेंट्रल कुनगा 24 वर्किंग मंथ्स की मनुंग द पिथोकफा हौननबगिदमक एप्रिल तांग निफान द पाउ इसिंगी खुदांग पाउसे सिंगी खुदांग द खंगदुना क्लेम फॉर्म थाबा मदि सबमिट तौंदुना पिथोकफा हौरमलबने अदुबो एसे जोनबगी मतंगदा अफन ब खरा लेबदगी खुमांग चौक्सिन बंगमद्रिङै चरगसिदा मांगना मरी मखोंग सामनदब फ्रेश मिट थोरक पाबसी सांचलक थबक थोरम असिदा यखाय थिंगाय पपिबने मरमसना मियो लिसिंग क्या की लेरिबा सेनफम सिंग असि मांग बतारबदी जेएससी की चेयरमैन डब्ल्यू जॉय कुमारना अफपत थोलक पपनमक मांगना पुगदबने मोहल्ला खुदिमंगना इसा इसा की मोहल्ला की मनुंग लेरिबा ड्रग जाब योनबा मियो सिंग की लेज मोकादा पीबीयू एसोसिएशन मोहल्ला खुदिमंगना इसा इसा की मोहल्ला की मनुंग लेरिबा ड्रग जाब योनबा मियो सिंग की लेज मोहल्ला वाइस कमिटी एंटी ड्रग एसोसिएशन दा पीबीननबा एसोसिएशन असि जेरोलमना अपील तौरगले जेरोलसना हाई मौकादा ना ngasi ayuki pang thokiba waron drugs की मिफम अमदा मोहल्ला वाइस कमिटी एंटी ड्रग्स एसोसिएशन की एसेंशियल जनरल सेक्रेटरी बयामयम स्वाइफ एलाइस नौसाना फोंगतोखिबदा लमदम मसिदगी मायकाबा चिंजाक निसा चाबा मसुंग योनबगी मायुक्ता लेपा लेतना सांगसिनबा खोंजंगी वारोन ड्रग्स की चरुका मोइना ngasi pung mapan rom taba matamda lilonggi akoibada drive sa thaba matamda yungkhaibam sarip sei kuntra apokpa Nurzaman lilong awribi onglaikai asi number 4 gram amaga kwanana pha pangamki amade magi memgi miusinga famina duna rehabilitation center da thamkre magasi di American Foundation Rehabilitation Center of Khangaboki Counselor की ID card फारग निसा सावा मिसागा बनी हायरे मणिपुर लेरिबा Rehabilitation Center सिंग चेक तौबगी मथौ तरकले मसिगुंबा थौ असि लाइबक थीबनी अमदि मसिगुंबा थबगसी मखाताना थबक्तनबा मणिपुर लेंहाक्ता यंगसिन बिनाबा माउकादा गी माइकेदगी पोनिंग सिंग सिंजरी अमदि ममांगदसु Rehabilitation Center सिंगदा एम्प्लॉय ओइबा मियोइनी हाइबा मियोइ क्या अमसु फाखरे अमसु मखाताना एसोसिएशन असिना चथरक थबक थौरम सिंगदा मियामना सपोर्ट तौबियो अमदे खुसमदतन मणिपुर मैका इलीगल ड्रग सिंग मरुफंग मुथनब होनबिनसी लमदम मैका चिंजाक निसा मरुफंग मंगनरी फौब मौगादान लेपलैतन खोंजंग चंगसिनगनी हायरे मरगसीद सासिनब खुटपुदगी महिरोय खुनाई चेक्सिनबियो एमसुगी हौजिक चैनब मानबगी फिबम अमु ओइरिबा असिगी मतंगद महिरोय लुपसिगी आना थौ पुरंबसिंगना थिजिनबिनब मनुंग असिदा थिजिनबिबा मनुंग असिदा लाइबक थीबदी मसाना मसाबु एमसु इंटरिम काउंसिल हाइबा मियोय खराना सोशल मीडिया दा मियामदा सममनब मानब प्रेस स्टेटमेंट खरा हौकिबा नमित खानी असदा थोलकिबा लैख्रे हाइना महिरोय लुपसिना थादोरकबा चेरोलमना हायरे चेरोलसिना मखाताना हाय एमगी फॉर्मल सिना सेमलेबा फैक्ट फाइंडिंग कमिटी इकाय खुमनबु उत्पो ओइना मीडिया दा चेरोल अमता थादोकसखिदबनी अदुबो हौकिबा नमित खानी ममांगदा एमसुगी मिंग यूनिट ब्रांच हांगदोकबा
amadi garang masana masabu emsu interim ni haba bos bebung ko misaka mana mahiroi lupsing ponsindona lisangsina student union election ingna singna pangtho pangamna ba amadi batik chaba mahiroi lusing ba khan bangamna ba sem ki ba monitoring cell da emsu yaw ki an aran ba pau ama media da thado ki ba asina mahiroi lupsing amadi miam da tangai further ba emsu gi maikai dagi wafum khara thamlakli emsu yaw na tongan ba college amasung higher secondary school sing sai ko ding ki pangtok ton lakpa student union election ingna singna pangthok pa amadi magul laiba mahiroi lusing ba khan bangamna da bagi pandam da lamdam masigi mahiroi lupsing ponsindona monitoring cell semduna student union election asi free and fair oina pangthokna ba sahi kya ki amang dagi chathaduna lakhiba gumna komja sahi lising ani kungani thoi asida so pangthokna ba sem sariba asda mahiroi lupsing emsu ams dasam ksm masung msf na monitoring cell semduna election asi free and fair oina ba honare laibak thibadi saida kasda emsu bo manipuri laimai da thabak tahon ba honara wa man ba thong khara senglaba mahiroi lup asigi constitution ki wang badami kharana khosem ki irang saga ton emsu ki chanakang ron sing pum thu thugaraga masana masa ba emsu interim council ni ajaba khutbu kharana tholak tuna senglaba mahiroi lup asibo maring marang hanna ba honarak pasi lebak miyam gi mimang da ifong phon unar ba thawdo ka mane masana masa ba emsu ki lusing ba saba khutbu asigi mathak tamari reina ba authority na matam chana action lokhat biyo Mikhal ki matam da lai khitaba miyo ani ki mungda minister na compensation pikre sahi as da pangtho ki batara kani thoi suba manipur legislative assembly ki Mikhal ki campaign sa thanare ki matam da samro kaithen da lai khitaba miyo ani ki mungda minister NPN lupa lakh tara ki compensation ngasi yendokre thawdo gadu da lai khitaba abujam saji kan da ki loina pi waingbam susma amati lai khitaba abujam john ki loina pi abujam bhimod devida lupa lakh tara ki section minister amati wangkoi AC ki hanagi MLA oinam lokoina minister secretary da pangthokpa tharoma bada khosinagi thawdo gadu samuro ong leke da sahi asigi January mafanda sakang da mioi kharana nomaina kaplam laba matungda kan banghamdana sikhi bane parking na tamba mafam da khamba auto punamak license kaklagani DTO Manipur government piriba ayabagi wangmada Imphal gi Khwaramban bazar gi akoi bagi mafam kya da auto service tawriba singna parking na taba mafam da mi lawkat pa kumthan ba tawba sing ngasi Imphal West District Transport ki official singna drive sa thabak loina fine ten bagi thabak sa thakre makha thana tawrak pasing license amasung gari gi che sing channa handana thamna thabak lawkhalagani ane DTO District Transport Officer na pongdokre ngasi nungthil Imphal West gi District Transport Officer TS Denson Trandalo singba office team amana Samu makong Maharani thong zeri parking waimbam laikai nagampal ki mafam kaya da mafam sadana khamdi ba auto sing phagat pagaloina na makhatana tawduna ba driver masang sin khre changchin ki ba driver du da niam kaina parking tawsin ba mi lokhat ba masung thada bana chingbo tawbo auto kaya ama phagala ka fan thian khre ngasi jatha ki ba driver du ga mari leina na DTO Imphal West TS Dinachandra na hai transport department ki makedagi official oiba cherol ama kaya ama thoktuna private amasung public transport ki service tawriba gari singi khampam thokpa parking area sing mamangda khanghan ba laikre adumapu cab department thokiba parking ki mafam sing atudagi hendoktuna niam kaina fak tawba kya ama yarokpadagi Khwaramban kaithel gi akoibada gari silhanba amade adai chaliba miyam da khudong chadaba kya ama birakpadagi augiba mit khani ki mamangdagi transport department na drive chathaduna lakhibani niam kaina thabak tawbo auto amasung atai tata mejing da chingba kya ama phagalaga fine thian ba yaukre duba department ki offices na drive chatharingi matam kharade gari sing yam chumna thawdra mi sin ba traffic jam thoktra ba su driver si hek loi ki baga hanagum hamu adumak tawi marmaduna asigum ba mong asida department ki offices sing pungkon mari service tawagi phibam da laire manhai housing department ki oina manpower Ward person aso asing ba aso iba kaya si yang sin pada kudong chada pamayong nari home department ki lairi ba traffic police ki wana so housing manpower ki ward palay pa na kudong chada pamayong nara ka lairi Manipur Legislative Assembly da High Court ki order dain harness ki appointment sing amasong class 3 amadi 4 ki direct recruitment sing ki masing pikala kadabane Manipur Legislative Assembly da senior reporter grade 1 wana thapak torambada ki laiki daba miyoy amaki mahudda dain harness scheme ki makada Sanaba thabak ama pipin aba haijatuna laglabasu thabak torambadagi laikhitraba matong sahi taraga mathoi suraklaba fawuda scheme masigi makada thabak pipidre haiduna wakalakiba case amagi wilda High Court of Manipur na Manipur Legislative Assembly na haukiba kumja lisingani mapandagina order si pikipa no mid September taraga mapan lisingani kunithoi phawagi manungda scheme masigi makada appointment kam yamna pikhrabage masong sahi asidagi na bid asi phawuda na class 3 amasong 4 da Assembly Secretariat da direct recruitment kam yamna tawkhrabage abadu khangalakna direction pikre High Court of Manipur ki direction asi mamang thagi taraga mapanda Justice
Antem Bimol ki basna kesa si laukatuna khanaraklaba matungda pikibane kona direction sing asibo pikriba kesa do Manipur Legislative Assembly da senior report grade 1 warambadi laikhitaba kaisam kadamge Masanofi Sweetie kaisam singjambai waikhom laikhaitagi hausuna nepram lairak koirauda lairabina petitioner oituna phal tawrakibane magi petition asigi number na WPC number 227 of 2022 ne petitioner Sweetie kaisam sahi kunthagom doi apopo laikhitaba ke kadamge civil red petition asigi respondent sing na Manipur lenga kimbai ke dagi Manipur Legislative Assembly ke secretary amasung assembly asigi speaker ne petitioner na court wakal libana mahaki apopo kaisam kadam December 2005 mahaki service matam loitingeda laikhitabane mahak laikhitaba matamda mahaki loinabi kaisam ongbi sanatombi lehauki adubo hausiti mahaksu laikhitre loinan laikhitaba amasung laikhitrabi anige angang ahum lehauki angang sing adugi manungda anina nopani aduga amana nopine makatarakwa atopa pauda tawangda army helicopter kaibagi tawdokta pilot ama sire Arunachal Pradesh ngasi thokiba army helicopter ama kaibagi tawdokta helicopter adoba pairakiba pilot ani ke manungda ama laikhitre haire laibak thiba tawdok asi ke mari leina police na phangdokibada tawdok asi Arunachal Pradesh ki manung janba Tawang district ta thokibane kaikhaba Indian army helicopter adu chita helicopter ni han mari leina basna confirm tawrakre ngasi pung tararom tabada BDK waterfall manakta thokiba tawdok adu ki pau hek phanglaba mathong police amadi military ki team ama mafam adu da khonglai thuna changsin na helicopter adu pairakiba pilot ani adubo kodokta military hostel amadu pokatuna laikhanaki adubo pilot amadi kahena sokibana maram oraga laikhana ngamdana sikibani hare amaromda defense minister na phangdora kibagi matungina sida helicopter adu hanagi matogum routine roina mathau tawduna paikibani adubo khanghaudana Tawang district ki mafam amada kaikibani technical problem numberam oraga helicopter adu kaikibo erambaya aina mari lenaba officials in the thousand harabasu aujo probagi onadi helicopter kaikibagi sabchaba maram khangba ngamdri haire Union Defense Minister Rajnath Singh ne tawdok adubo nongaitaba phangdor kibaga loinana laikhitabagi imung manunggi awabada sarugi ari haire lohongbagi tarom yaurulaga halakba bus accident miyoi kunmanga sire Uttarakhand ki manung chanba Pauri district da ngarang nomidang thokiba laibak thiba bus accident gi tawdok amda miyoi kunmanga sikibaga loinana kunhena asoga pannangkre haire Hiramasiga mari leina police ki makok tongba official mana phongtora kibada lohongbagi tarom amma Pauri district ki manung chanba landang da yauraba matong Birolkal kungkang tana amok halakpagi lambida accident adu thokibane bus adu da punam yu yangkai rum tolaki Birolkal satpagi lambida laiwa semri ben manaktang na accident adu thokibane namidangi matam oibaga loina na driver na bus adu kolai gi sarukta mapung pana control tabanga bhaudabadagi nakanda laiba lokha da bus adu tasin kibane tawdok tobagi pawhek wangbaga rescue workers sing bafam adu da sangsin baga loina na ahing chupa mi kan bagi tabak chathagi baga loina na tawdok adu da soglaba mi sing Birolkal Technical amasong Kodwada Labor Hostan sida pukatuna treatment chathagi aire amromda Uttarakhand ki chief minister Pushkar Singh Dhame amasung hanagi union minister Ramesh Pokhriyal na tawdok thofam da hak thekna na satuna yangchen ki baga loinana tawdok adu sokpadagi Kodwada Hostan da laikan aduna leiba miyuising chu unaduna wari sakhe Prime Minister Narendra Modi na su tawdok adu kamari leinaba lainana awaba phongdorakle municipal body sinalupa crore lising taruk lana sina kibigi matangda thijinna bataksin gre Delhi da BJP amasung AFP ani ki marakda akan bamongda awai akum yauna tongan ba makal ki thabakya sathanarak lingai marakasida Delhi ki deputy minister Manish Sisodia na Union Territory adu da lairiba BJP na aran topa municipal body singna toll tax ki mingda khongkat khibalupa crore lising taruki matangda thijil hanaba Delhi ki lieutenant governor BK Saxena da ahiba cherul pesinuna taksan kre haire BJP ne appoint torakiba lieutenant governor Saxena na Delhi ki free electricity scheme ki matangda thijinna ba chief secretary da order tawkraba matong Delhi ki deputy minister Manish Sisodia na pahum pibo oina lupa crore lising taruki scam thijil hanna bataksen ki bane Hiramasiga mari leina na Manish Sisodia na phangdoki bada legal policy ki matangda tongan ba yumpham yaudaba maral kya Delhi da leiriba AAP ki lenga ta sirakpaga loina na Central Investigating Agency singbo khulai oina sinna tuna laki bane Adumoy mo maiti pa naglaba matung amukan na AFP lenga kumaral sinadabo hona tuna miyamda lem na may pangan pagi matangda tijan na pa sa antarge Papid wari pa Lieutenant Governor na Chief Secretary da kangan kibani masida su AFP ki lenga na singna pa amatalay di hari Mana makata na phongdo kibada Lieutenant Governor da sahiya sige July thada BJP na rantaw ba municipal body singda lupa crore kaya ge Senpam aran bamong da sinakiba atugi matangda CBI da tijalan na bahay kiba laikre Ato bagasi pa ba karigumba action amatala kulak tabadagi among na ay bas role pisin do na tawdok adu ki matang na ningsing ki bani
BJP na sadariba aranba makal ki thabak thawong kaya asi Lieutenant Governor na ngasi fawa miyang sang balaitri amdi maning tamna senja tumja ki thabak taholi hana mani sesodi hana maral sida kibak loina na athu matamda CBI na municipal body sing ki case asi ki matangda thigaran gada bani are panbaja abadi BJP na tuang bu maral kya sida na mani sesodi ki office and residence CBI ki re thangna da chathan ki bani hospital mathakta yumai sakpada doctor masa ani sigre mahana mafuai bu hostel amagi khwadi ki mathak thangba floor da leiba makoi gi yumda mai sakpada ngasi doctor ama amasong masa ani sigre Dr. Ranjan sahi nipuga manga masar parisi sahi taraga mari amasong masano visanu sahi taraga taret sor phun bedagi siki ana police thai ke miyong imungi mi ani su layengli amasong kodong thinangai leitre haire mamang tha da thoki ba sahi nawri be masa amagi misi ga mari edana police ta mama fa phagat kre mamang thada Mizoram ki maming leira hostel amada masagi sahi ani khakta ngari bin bi masa amasi ki bagi thawdok amaka mari deina police na victim adogi mahafa phagat khare hairi azol dagi masagi sahi ani khakta ngari bin bi masa ase mamang thagi tara ga daruk state asigi oina maming leira private hostel amada se ki bane anga ngasi sor hon bada nungai tabagi case amaka mari deina hostel asta admit tawro ki bane adubo admit tawro ki bane bit adumak tadangara anga ngasi se ki bane anga ngadu laikan nabangam dana sikraba matung hostel authority na mama fada sinana ba khanage Maragatuda angang adugi private part da ngalengai matamda sokiba housing na phagalaglaba asokba da pham khara thengna ke madu bodagi hostel authority na kudak tamari lena police station da pau feke police gi meke degi su tawdok asigi matang da case ama register tawrudna thijin bagi thabak cha thaba hauge amade haksang adu examine tawna da bagi dama government hostel amada thake adu hostel dagi fangi ba report amagi matungina de angang adugi private passing da spam jawbagi khudam ti thengna ki de haire Amarom da tawdok asigi matang da social activist amana misi adugi maroiba maram di mama fani ana case ama restart tawrake madugi matung tha asigi amada victim adugi afokpa police na phake aduga afokpi mama na hogi batha asigi ahum da phaki bani makoi ani gi mai kedi social activist amana makoi gi batakta sirak ba marala do yempham yawda bani amadi awaba taring hi maraka sida hena awaba pi bani ana bongdoragli amade kanagumba mi khrana makoi ba awa from da tanana ba pakhara khujin thorang oigani haire Panbajabdi laikidaba angang adugi mahafa anibak hausi police custody da thamduna wang pohongi thabak satari haire aroibeda content sing asigi markui ba pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel asidagi yangberiba punamak pathaga jari channel asina domda kanarabadi subscribe tawi business subscribe tawi romoloinana like and share tawu sukawi kanuk namak po amakhanna thaga jari